گوندێکی بە حەسرەتیە شێنیên xwe melûl û stûxwar pala Xwedaya qontara diyarê Mêrawê me pêşwazî dike. Ev gund gundê Kêvaxê ye. Ev gund girêdayê navçeya Hezexê ya Şirnexê ye. Gundê Kêvaxê 108 kilometre ji Şirnexê û 34 kilometre jî ji Hezexê dûr e. Li gel dîroka avakirina gund nediyare jî li gor danezanînên ku şêniyên gund dane 1200 sal berî niha ji aliyê Şero, Muso û Sumo ku sê birane ve hatiye avakirin. Heta salên 1994 120 xanî hebûne û hê jî gelek avahî li piyan e. Şêniyên gund ji ber sedemên bindestî, zordestî û êrişên dewletê û lawaziya aboriyê bêgav mane ku ji gund koç bikin. Di sala 1984 de dest bi koçê dikin û di sala 1994 de gund vala dimîne. Niha kes di gundê tune. Şêniyên gund bi piranî li Ewropa ne û hin jê jî li metropolên Tirkiyê dijîn. اف قبا ازدايا البر الحاجه ازديا العراقي هاتيه تشكرنا ابجي سمبول جيا حاجه ازديا يا اف جندي ازديا جندي كيوخي الجوري تاريخان بيجن 1200 لبريا 1200 صالي هيا الفي جندي نزيكي بريا دورا هشتي 150 مالبو بشتي صالة نوتي گوشبربون تمام چون الولات اوروبا سبب اوجي چونا ودجي قالك سبب هبون هم عبوري بوجي وهم جي دورتا دك فرادمان جوي كي جي هما قو امي مال واري خو بهلن ام جوي دي بس هرن چترا سال 2000 دا كويا دونش پروزشي شبو جنگي وا ام گندي خو واري خو تشتي گوجمتي امكان جمتي ام سال جربه كي دو دربامتن گندي خو اف گندی ازیا ناوی جر بیجن مخاره کویو کرمانجی بیجن کیوخ اف گند بریا وگو مشور گوتی بریا 1500 سالی هیا لی هنگین ها تقریبا هجمارا نبوساوی دگیجه 5000 انسان ام ساله اف وگو بینن اف زیارت منا ام اولیه خوا الاوروبا وناشرن زاروك يك ماهيشي جو امري خدي بكي ام تينسر اخا بابو كالا اجبرجو كما سببا ويجي اف ملي ما دكشي نفيدي نگو ولا قول مكشيني ملي ما دكشي نفر ام تنج مونا خاطر ملي خوا صالد دربا ام تن سريع دن ملي خوا وخير وخيرات ملي خوا ددن اف قبا البر زيارت لالش هاتيا تشكريني جوي ديجي اخا زيارت انينا زيارت ازديا العراقية لالش أبقى بالهمبري قولي بيت شكرنا كسي قو إمكاني ونبي هرن عراقي تن الفيدي طوافي في قبيبون وقو أو كسي شوفون حاجتي حسابي
هرچی قاس گوندê kêwaxê hatibe valakirin jî hê jî ji zordestiya serdestan xelas nebûye. Niha jî desthelata AKP MHP bi hinceta vekirina qada sîtê dixwaze bi rêya dadê gundê kêwaxê desteser bike û şopa bermahiyên li piya jî ji holê rake. Şêniyên gund jî herçi qas ji axwe xwe dûr bin jî li ber xwe didin û dixwazin bi her awayî li ber vê xespê gundê xwe biparêzin. Dema şêniyên gund li gund bûne debara xwe bi xwedîkirina ajalan û bi çandiniyê kirine. Niha van deşt û geliyên ku hê jî bêhna şopên lingan jê tê bi hesreta wan rojan û şêniyên gund diêşe. Asîmanê ku ji gund re bûye sîwan di payîz û zivistanan de rondikên hesretiyê dibarîne bi ser gundê xalî ve. Xanî, îbadetgeh û avahiyên gund ji ber hesreta şêniyên xwe stûxwar û melûl in. Avahiyên gundê kêwaxê bi sê hawayê ne. Yek avahiyên wek xaniyan e bi kevran hatine avakirin. Yek jî bi şikeftan û yek jî dîsa hem şikeft û hem jî bi dîwaran hatiye zêdekirin. Bi vî hawî çêbûne. Gundiyan di dema ku gund ava bûye ewilîn di şikeftan de jiyane. Çi qas gund mezin bûye ew qas avahî lê zêdekirine û berê de wek xanî bi kevran çêkirine. Îca di gundê kêwaxê de meseleyek heye mesela şikefta mala mêşû ew jî hêjayê behskirine çi qas dilêş be jî xembar be jî divê ew jî bê gotin. Di dema xwe de hecoyê yekem û xanima wî Zeynep xanim li hêla midyadê tên derdestkirin û hecoyê yekem tê birîndarkirin bi wê birînê paşê dimire. Zeynep xanim wê demê ducanî. Îca xelefê mêşû û cerjûrê mêşû dibirane. Ew derin Zeynep xanimê xelas dikin, tînin gund û li vir cî didine. Ew hemla Zeynep xanimê lawkê kurikek jê re çê dibe navê wî jî Haco datînin. Di dîroka gund de jê re dibêjin hecoyê duyem. Hecoyê duyem piştê ku mezin dibe hinek teedayê dixwaze li gundiyan bike. Talana wan dibêje ez ê rakim û bajê ji hinan dixwaze. Xelefê mêşû ji bela ku ew jî mezinên gund e li hember wî derdikeve dere cem wî pê re hinek jê re nesîhetan dike. Lê hecoyê duyem li hember wî derdikeve. Bi vî hawî nakin serê hev gotinê wan ser heva derbas nabin. Hecoyê duyem biryarê digire ku bavêje ser mala xelefê mêşû. Xelefê mêşû û zarokên xwe mala pismamê wan tev li hev sî û neh kesin di şikeftê de dimînin. Dema hecoyê yekem û hecoyê duyem û hevalên xwe davêjin ser şikefta wan dibêjin bila jin derkevin. Mêr ew kîjan mêr dibe xwezî bila yek salî be xwezî bila heftê salî be zar û mezin tevvekî divê em ê we bikujin. Îca jin derdikevin sê jin tenê dimînin dibêjin em ê jî bi malbavê xwe re bimînin. Lê wan qet ewa xwe agir û şikendira ser şikeftê neanî bû bîra xwe ku eger tiştek wisa bêkirin.
حاجوی دویم و هوالین خواه مخابن در دورا شکفته دگرین و کای آگر داران تا اتینین سر هفته شکفته دیاری دشکینن و آگر برای خواره دادن تاو لحف 39 کس لور تین کشتن گورا وانجی نهال نوا گورستانه اف دارا چی دارا براز آذربایجان کسی کو نت منازع هبن تن خوا جوی داره اوجی بونا خاطر ناوی خوده دیلک خود این زمان و سه چه بخوازن چه دلیوان دا او خواستکی وان سرینا اف دارا مرازه آذربایجان دارا مرازه و گم گوتی ایرو روزک تایبتا ام هاتن مخابط و دارا مرازه بر خوده مراد خوازه جی دا پیک بینه و ایمجی توا ام هاتن گنده کی وقت افدارا مرازایا کسی گو نت مرازی هبن کسی گو زارو جیر چه نبین کسی گو قسمت وان فن نبین تن به یا ربی قسمت ما وکه یا ربی خود زارو بدیم ما دیلکی وان یعنی دخوازه وان اوجش طرف رب العالمین و پیکته و امین ها نام زالقه گنده کی وقت یوگم گوتی گنده کی وقت نه افغند گندکی تاریخیه و گلک نگو افغان تنی گنده ازدایا گلک هنا در دورا رایونا مردینه نزدیکی 12 گنده ازدایا هنا لگنده کی واقع هر سال جبو پیروز کرنا سرسال هفته اول آساله جشنک دهات الدرخستن ناوی جشنه جشنا باتزمیه روژا یکشما اول آسالا نو دست پیدا کر و دی یکشما دویانده دقدیه ریتوالین وی جشنه جی اون روژا یکشمی روژا پاقجیه بو روژا دوشم و سیشمی روژا خیرا مریانه کو زیارت گورستان دهاته کرن و جمریان را دعا لاوا دهاته کرن روژا چارشمی سر پیز دهاته گوراندن روژا پیرشمی روژا گره بو کوزاروک لناو مالان دگریان روژا اینه روژا گره بو که مزنین گند لناو مالان دگریان زیارت هف دکرن و جشن هف پیروز دکرن روژا شمیه روژا بطلانه بو شینین گند و روژه دسته خود کار ندادن و بهنا خود وددان روژا یکشمی جی روژا خباته بو خباتا ججنه دکرن بعتنا گوشت و پاقجیا هور و ریویان جی دوی روژه ده دهاته کرن ونبان قبي هذه بينن أو قباجي البرغوري حد ملكه مقرم حدنا شاكرين الغوري بيرو باوريا أزايا يكجي شيخ آديا يكجي ملك شيخ سنا يكجي ملك شمسدينا يكجي ملك فخر دينا يكجي ملك سجادينا ملك ناصر دين وملك وشيخ بكر أبجي قبل غوري حب ملياكتا حدنا شاكرين الملياكات الجماعة أزايا قدسالن
وأم ملياكتي رب العالمين أم باوريا خوانتينن وأبجي الجوري وان شكرنا أو قبا بشي يا خاتون فخرايا أبجي إذا كاكو خدت حالة سر كرامتها خدايا أوجي القباوية وأم صالح إمكاني مهابن أم دجارتين طواف بين زيارات بين لرجاء جماعية و بريا بمهبو حفتي مها أم بيجن مهادها أم تين الزيارتي وان بن أبجي الجوري هر قبك الجوري ملياكتك دانا تشكرني وقو مجور قوتي أبقود قندكي قلكي كمنا الجوري تاريخنا به 1000 سال ل 1500 سال زيادة ترام ونفوساوينها تمام شونا دل دور أوروبا وديسا قندي خوام بيخو دينا هلن مدي خوتين بقرينن گوندê kê waxê ku bi polîtîkayên dewletê hatiye valakirin hê jî bi dîroka xwe ya kevnar li ser piyane. Şêniyên gund jî ji bo vegerin xaka xwe rojan dihejmêrin. Valaderxistina polîtîkayên dewletê yên li ser gund ji bo çand û jiyana wir giringiyek giyanwer dihewîne. آخ ولاتو